ipidingan ti dem ngai kalung an e ka thil kle ka lawa kum no na siar ba nei dem jing ibanga pha chom ding ka bol den dei wa le pha jong ka bol khulam ko time lai na hi cho ko na post na share mo ham Neidem dem wang wa he na bet no me chike ta bang comment nge lo pon hin bol ji ba apa ka viral tin dei wa hi la til man tam ta ka post ho naga history ham ti pro history karbi history ka post ho bang ko te ka na cho ko post ta bang yam share ta bang comment bol ta bang ipidinga kile lwa ka lam no pong na post le wa Neidem le o ham it's so above views ka hausi a so ka bol je ki tai ki het no min a pha ka bol no ko na hon ve no min lang views sam ta min lang so bo ka bol di he ki het no a je chu video se ma he le views de na ki bol sum hol na ki mang hin views nei lo wa he sum mong ki mo lo he ti an ne o bo ka nam pi te ho ka tan ba na khlu nu vin a phal nga ka viral din na de wa hi le Neidem nom lo wa hi le so bo ka ve bin share bin lang na si ta su nang so bo ko yu bin so ne dop le pi da Neidem le se bin ka lu na tai ka la sa tai ka chunga na lung han nom lo wa hi le ki le lo wen ke se anei ti wa hi le thu hai thu pha ka po so kho cho ve ovin lang comment lang share bol ta bango tu te han lang hi le tho bo ka bol li cho nang ho ta za ta kum mi se ka hi ni anu bam na dem wang wa hin na vet no mo hi cho a bo hi views ka hausi comment no share rong pa jing status sa ang pa jing ji a mi chun video is bola le views sei dinga ki bola chula so bo ki bola le vet no mi ji wa ka bol li so tu kal hin dem ki te hi ta bang Neidem nom lo wa le pha ka bol ho ka vet ta lu ta bang dan vet ji lo ham so bo ka bol so ka share lang comment bol lang views leo chu